Gayam, nakasakay kami ti four wheels, papang kami dito'y SM, dito'y General Santos City, mapang kami mangan, tamabibisin kaming gayam. So nga makikita yo, paunag kami, dito'y SM, apang kami pa'y agsapol ti pagparkingan. Tatta, pauli kami gayam, mapang kami ijay second floor, ijay parking area. Talagang grabe, pauli ni first time ko makakita ti kastay gayam. Ignorante nga talaga day ti gayam niyo. Miso day to yan, nagsapsapol kami ti bakante nga space. Bakante nga space. Siyempre, agsapol kami ti parkingan ti plaster mi ati lugan. Miso nga day tan gayam, apang kami ti tungyang. Ita kami nga umunag gayam. Miso nga nakaunag kami. Daytay video kon. Hello sir, nembag nga bigat. Daytay ipakita kanya yung gayam ti mga makan. So dagitoy pagusto ka agala di tagayam. Basta ibusom laeng. Iso nga atamot aji inalalamin nga iluto min gayam. In plaster mi dyan ti lamisaan min. Adda kada pusit, adda kada nga lamang loob. Iso nga ito'y vegetable mi gayam. Ito'y kami nga agluto. Ito'y mi nga luto na di inalami. Iji bangir nga table, iji kakadwami, kastamo taga alada, dati shell, iji mot bangir, nga table nga kadwami pay, dati mga vegetables nga inalada, adda ka sushi. Ano dyan? Sushi. Injak mo. Iso nga in video gayam kasta ni, 60 kami pelang ti tao ti tungyang iti SM. Talagang mayat gayam ni pagusto ka. Tata inikak ti butter. Aji paglulutuan mi nagdakkel nga rice cooker niya. Ngam itami nga ikabel gayam. So kayong kabel mi original alamin ka lutuan min. Ta napulagidan mi matan ti butteren atam. Sige ikabel mi amin. Ano maluto ta mabibisin kami gayam. Siyempre, adda ka lamang loob, lamas. Iso nga itimot aji sabaw gayam nga itadda kanyayo. Adda ti pang sinigang, adda ti pang tinola. Siyempre, ti pinili na ikadwami, sinigang. So nga ni kana kamatison, adda pa'y barbaraninan, kanagita mo tagaji luluton min. No, pang perito, magitan. Balabaliktadon min gayam. Kano mangan kami, tamabibisin kami nga talagan, makikita yung mat ni kasta ti pinagluluto, narta kay tungyang, talaga baliktadam, ada ka pa'y kang pusit, wow, nagmay talaga gayam, ata ni naluton ni agas asok, pusit ata nga in-slice na gayam nga patiddag, nagmayat raman na, no maramanam lang kumagayam, nagimas, haan mo lipatan, safety reminder dapat, awan ti leftovers nga mabati, no madim may boss agbayad ka ti 500 pesos. Iso nga dati kadwak, pinilit na nga inibos agaji nabati, tahaan na mo nga agbayad kayong 500 no adda mabati. So nga syakmat, tinulungak iso na nga mangan, sa pilitan lang ang takababain mo't madi nga si kami nagbayad tapos adda pa leftover na agbayad na. Iso nga minomak ti juson, nabsugak mo't ton. Talaga pinilit ko mo't nga ibuson. So nga day tay kadwak, pilpilitan na, makasarsarwan sa matan. Madandanagan, baka nagbayad kami ti 500 na madi na maibos gayam. So nga day tay inibos na. So awanan, naibuson. Awan ti leftover nga nabatin. So, success. Naibos nga talaga, tamabain mo't isuna. Talaga do kami inala na kung madinaan mo. So nga gawid kaming gayam. Salamat ti pinagbuya yung dayto nga video. Haan yung lilipatang i-share. In video ko lang Jenny nagtangkad nga lalaki mang mangan. Player ata ti PBA.